Barabara ĩno ya kilomita 42 yarugũririo mũthia-inĩ wa mwaka wa 2021 na ĩkĩgathĩkĩrwo ciringi mirioni 600. Barabara ĩno nĩ riumĩrĩro rĩa mũingĩ wa Laikipia ya rũgongo magĩthiĩ Nanyuki na Nairobi, no ĩndĩ thabarĩ ĩtuĩkĩte ya maithori andũ makĩhũthĩra mathaa maingĩ mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya. Hii barabara ya kutoka Naibo mpaka Ilpolei Doldol imekuwa shida sana kwa sababu ya magari, mvua ikinyesha hakuna barabara ipitiki, na of late tumeona kwa mitandao zikitembea kwamba hii barabara imetengenezwa na haijatengenezwa. Hii barabara kwa saa hii hata gari zinakwama, na hiyo imetukwaza sana kwa sababu ndio imekuwa barabara busy sana. Tiga aikari barabara ĩno nĩ hũthĩkaga nĩ agendi a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Ifika Nanyuki saa 8 hiyo kulala tu unalala, hata kama kuna pesa unalala kwa sababu hakuna gari inataka kutembea kwa hii barabara usiku, kwa sababu yanajua ikienda kuharibikia usiku utalala hapo, na tayari uko na bisi, uko na zimba, kila aina ya nyang'au. Tumeumia sana kwa sababu ya hii barabara. Kwa mama hata wanajifungulia kwa barabara, magari zinakwama. Mtu ukienda Nanyuki na ni mahali ya kwenda na 1 hour unaenda na 2 days. Aikari moigĩte marĩ na mwĩhoko mũnene rĩrĩa waki wayo warugũririo na ũrĩa wahetwo kandarathi agĩaka kambĩ na kũrehe macini cia waki, ĩndĩ matukũ manini tu akĩrũgamia waki na agĩthiĩra. Sasa ingine watu wanakataa kupanda gari, mtu anaamka inaenda unatembea mkuu juu. Sisi jamii yetu tumezoea karsha, mtu anatembea hati naenda kulala Ilpolei, kesho naye niende Nanyuki. Rĩu seneta wa Laikipia John Kinyua nĩ orĩtie minista wa barabara David Chirchir gwĩka mĩtũkĩ kurirũkia waki wa barabara ĩno, akiuga ũrĩa wahetwo kandarathi ĩno nĩ aremetwo nĩ wĩra. Kutapambauka aje katika sehemu hii yetu ya Dodo ikiwa barabara kutoka Nanyuki mpaka Dodo haipitiki? We want to tell the minister who is new today, Mr. Chirchir, we want to tell you, because even people here, we are paying taxes. We are not begging. We are saying because we are paying taxes, we want this road to be done. If that contractor cannot finish the work, he is supposed to go. We don't only have one contractor in this republic. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ, njĩta gĩtaũ wa Wanjikũ.